uze kufike lana ke entweni yabomama umama nje into yakhe abonakala ngayo intombi ayisifaki nje uthi uzofaka mhlambe yini inkehli yabo hayi ayifaki inkehli intombi kuyinhlamba lo intombini mayisifaka inkehli yabo sikhomba ukuthi hayi isuke sinomyalezo uthumelayo kodwa futhi mhlambe uyifaka ukuthi nje yena ngiyayifaka ba ngiyabona kuyangifanela kodwa thothi sekunombali yazo uthumelayo ukuthi ichaza ukuthi ayiseyona intombi yabo kanti umunye ukwenza lokhu nje ngokuthi ubona umswenko yena yabo so kuzoba ke idwaba kanjalo isidwaba sifaka futhi umama isidwaba yabo ibhamba lezi ifakwayo la ifaka abomama nje ukwehlukana nje ngasho ukuthi kuhluke kanjalo kwintombini nase lokhuzeni nakumama yabo nakuke intombi iyanjani iyogana kodwa isayintombi izoqhwa kanjani iqhwa njengomama noma iqhwa njengentombi iqoka njengelokhuza ushiye phela iqoka njengayo intombi kodwa ke mase kuya ngokuya ke phela mayisilo kuba nje intombi mayisuka ifika nje eganeni uthola ukuthi ayikaze ibe nangamntwana ayikaze ibe nalento le ayikaze nje ibe intombi nje musikhuluma ngentombi so uma ifika kumakudlula umshado lapho iyaye ifake into ela ebizwa ukuthiwa yini engicela ngilanga ubengizokuphathela la masiphinde sisenza le show ikhombise ekuthiwa isidwenga bayibiza ngesidwenga yakhiwa ngani yakhiwa ngempunzi isikhumba sempunzi masiyaphola la sifakwa indondo siyakhencezela nje wekhonto engathi sifakwa ekhala yabo leyo lokhuze isuke izovikelana isuke ivikela into enjengani mhlawumbe into enjengemimoya yokuthi kukwazi ukuthi lapho umama elokhuze lapho ekusafuna kwasafuna ithola umntwana ekwazi ukuthi ungabi khona imimoya ephazamisa ukuthi umuntu egcina ngothola umntwana kuyothi lapho mhlambe mayese kuziwa la kuthiwa no usekwazile usebambileke mhlawumbe lo sidwenga sesiyakhishwa ke sesusi asasebenzisi kodwa nje mayekade ezoshada noma after eseshadile befaka leyo ndawo ekuthiwa isidwenga so ngasho ukuthi ezinye izinto lezo esizibona seziya ngokuncipha ebantwini usho mhlambe sekudala ngisho inkinga umuntu emshadweni wakhe kanti mhlambe khona ezinye izinto abe kufanele makayisebenzise ukuthi ayisebenzisanga